因为俄罗斯拍乌克兰，乌克兰即马当地战争是全国戒严的时阵，本地因伫今年底、明年初要举办大选，毋过即马恐惊无法度办啊。毋过伫即2天，有美国欧边的议员因是呼吁乌克兰爱照时间举办。乌克兰的总统泽伦斯基有对外表示，只要西方的国家愿意倒出钱，而且因的国会嘛有批准，嘛会当保证讲所有的百姓，包括伫海外的人，拢有才调来投票，即3个条件拢有，安尼就当照常举办。美国共和民主两党的3位资深参议员，23访问基辅，答应会为乌克兰抵抗俄罗斯入侵提供更较侪支持。迄天拄好拄到空袭警报，3个人只好伫饭店停车场接受媒体访问。乌克兰总统泽伦斯基亲自前往饭店，甲3位参议员会谈。共和党的参议员林赛格拉汉对乌克兰的奋战真恶劣，也毋过也指出，虽然目前是战时，也毋过乌克兰需要依法如期举行选举，以展现出家己甲别人无共。对此，泽伦斯基伫27上传到总统官方 YouTube 频道的专访表示，只要西方盟国愿意出钱，国会愿意修法，加上所有人拢会当前往投票所，3条件若拢具备，举行选举无问题。Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів. 乌克兰因为战时发布戒严令，无法度举行选举。若是安尼，本来应该伫今年10月举行国会大选，明年3月举行总统大选。欧洲理事会主席科斯也呼吁基辅当局应该克服挑战，如期举行国会甲总统选举。另外一方面，几啊百名因为保卫马利坡耍互俄罗斯受禁500天的边防士兵家属，27组织伫基辅独立广场举标记示威。队伍上头前的一个5岁查甫囡仔手提海报写着"互我爸爸回来"。Мы ложились спать, он мне говорит: "Мама, я говорит, хочу в плен". Я говорю: "Сынок, это плохо?" Говорю: "Ну, там очень плохо". Он говорит: "Если бы я туда попал, я бы папе помог оттуда выйти". 公司新闻网回本编译。